malungil gap singe yegomal masulang alguk namutal metun inra channel 38 TMC tagi daguk yimo ol tagel Meang el Chais al nomre al Sunday al silseng sabadong algot al silsera December malmutal malungil gap singe gamal masaule alena welcome bakal mera Meang el Chais selgot al Meang el Chais ra gidra al Sunday ngaringi sel nuktub lol task force tiang aulagiwa executive order president mang saul executive order number 420 tiang mo mrura esel housing committee super housing committee dol tirakra ay set tiang nuktub ra tiang nomre el buil ra October 25 diak 2 months ago October 25, 2018 el sel executive order ang malagol was el sel o kadel club say tiay gid el super housing committee amla magid amla mo adu start el marura urel ma dol tirak say gid el sel o kadel club say sel waya ble last el mlegiril last start li auror amle November 19, 2018 mang tiang mo ogi walel sel direct guktra task force lo omesra tokora housing el lakat mokra pokor da tarra amla memo mokte kray gay kidel committee amo omeser sel klol wayal kura road rabulur belaul kirira adal displaced wayal batokra mal batokal tulungal kara blur belaw amla displaced batokra 60 tulungal ke batokra 200 el family mang to maral baset ay kay kitel batokol committee mla muktub ma task force el blal kat mokla president mang sawa mo ulen kuk sap etel aves kay kitel tara malklol issue kidara ter belaw ise mara direk tara mal Meang el Chais tirak la Asia Coral Reef Research Foundation na walul tubdi malungil Chais el mergida adar belaw al girel tial jellyfish lager gid dol tirak la Chais en bogor del namo million jellyfish amlal mutual return kidam dengan sesera 2016 ang mlaring isel kansogil mlerbela mong walgora no dibus ay gid el golden jellyfish ding mral gadamran ngal tanga teleng mlal mutal المذبوح من ديرق البلورة والتايوان مطبن جذا المال لولدان سمال ريتشويس الواسين جال شلي فيش ليجر جذا ملاموت الريتيرن المرسل مال أوريجينال الويني رانغرامون ويسي علينا غدوك نرا سل إسلا تقرا شلي فيش مرا إسلا كلول قبلمنت ما قبلمنت را ستيت را بلور أوريور الملوغوت مقليس الفيرست الجوينت ليدرشيب ميرينغ را إيقال تبلول قاروس القبلمنت مسيرا توتارا تشوستيرا الالساندي سل باليشيا هوتيل ملارنيا سل قوتل ميتينغ را بتلونغليلا ستيت ترابلور اوريور ماكلول قبلمنت ملي اتندرنيا بريزيدنت منساو ما ديرقل وقدالا قرور ستيت غفرمنت غفرنور فرانكو كيبون سمار ادال اولبيرا بلور اوريور بتوغام لو سوادل را السلتي كيد الميتينغ تير دي مكلرني أتل أيجي دل تقرا تشلي في سليجل دير غمول صادرني دير غالبابيل را تقول بلو صادر ألسل تيجي دل ميتين را كرور ستيت غفرمنت مع ناشونال غفرمنت هم لارني تقرا CIP ما تلتلي لا تقرا marine clean up efforts ما دير غال joint holiday enforcement effort را تلون لا غفرمنت أوريور مكلور غفرمنت المومنغار بلور الألغورات تملا holiday season دير غال تقرا housing الوايتال دول صادرني را كوك electrical displaced المال بتقرا تيرا أدرا كير أوريور دير غال كوك ملو address سل issue را دول صادرني تيال كوك تيلو در تيال ملو مريق الميang el Chais را سل تجيني لا يكل CCTV كاميرا ما record system المورني را بلور أوريور ما دير غال السلا بلور راي من كتو ومراني او رينغ الواسين السلا يجي كده الميتينغ را كورو ستيت ما قبلمنت يجي كده الايشيو ابل ادريس ملمول ملوريول كيرين ويس الغريل غورا منشن تيال تغير CCTV cameras مع security ان قدمرا المرنغ اسول لا فايس بريزيدنت ترجي ذا ديرق المينستر جاستيس الرينولد ايلو الني اغوك نصب ال المو personally visit travelura تايوان
Eguk mosob el swub ay gagidel tetele lay gagidel bagara dos pe awa CCTV technology ma system abalura Taiwan amla gonge el mo oltaga wersel aral tial CCTV camera selbel installer ngi mala kada mal dimngira aguk implementation regal project el momreg egore nga omu laurio el mo install ay gagidel CCTV cameras sarablu belau. Tungkol para isela CCTV camera alina direk ngaringya tara mal kura Meang el Chais ra belur belau el seltia iki del meeting ra dolong la koro state government ma belur bela clol government lul sawa iki del patokol tokoy se iki del meeting tiria president mang sawa lomolokol wasing mal support ra medical use ra marijuana dol tirak ra ala presidente malokol wasing mal support ra tokoy ra marijuana di mora ukorul ending dia kal support ra sel kuk marijuana for recreational use mal uben kuk kura di sel 12 sili le kada malamar tiay kidal marijuana dire kal malokol wasing tial tokora marijuana tiya dia kal besel tokoy lem latal introduce ngira al sela ulolel olbira kalulaw kuk mlo dia kal sabel makat mokla ending wasing support ra medical use of marijuana ending kuk tiya kal lama kat mokl mo waya al kurading harastuang al waya wa toko lama pekel klal wal di moral morastuang mo orar mase kukuradi tara Meang el Chais el dire al dilu para al seltia gidal meeting ra tolong la koro state government ma klol government dirakal tara mal Meang el Chais ol gari goram sada marijuana dirakal kukmloringi ata alladha al qadgor ul mesra tirgal solda ul ngara blur belar tem lomregal sunday Sera November 26 nga mleningi sel official opening artagidal kowa mona exercise ra bara amayong qadamal mga sulit tirgal Marines Marsailers letya kukmlo telle dar other belawal kukmlangi tirgal milngil tara al selaigel qagaro sa law enforcement agencies hablu belaw el nosob il join tirgagidal US Marines Marsailers nga rabek padenge la law enforcement trainings ده dilse يدل ترغال Marines Marsailers أدرك كان مالملي أموي تتمير غوري مرال فيسيت ترغال سكول ما هذا دوران على سكول أدرك الغرام raise awareness الجيرة لا drugs الغقرة دي misuse of drugs أدرك human trafficking من هذا مال مرنا سولير الملصب إلمي تال program أولمور سيجي ذا الماندي November 26 السرا إلي الفرايداي November dori engi amlo merek tel program magadul mesek tir ngara erungul pargal sel closing program tir waise alena magada guk ngartil angi guk mera isela terul blal confirm tira senate at tira nga appointees ra president el moadal sel FIC mal ubeng Financial Institution Commission el ngaringia Mr. Kevin Masabaluma Miss Landisang Kotaro tirakal mo la Financial Institution Commission at tirigel motion tirigel baby ra appointees tirakat tirigel kurama tatal ngartay kidel Financial Institution Commission tirakat tirigel emang karabang kamaigel kura financial institutions ra belubelaw congratulations al more tirikay kidel terum la mo la PSL la FIC dirakal tara Meang el Chais mal dirakal swada Luisha congratulations al moramis hasinta idoong engang la join ra team ra Palau Judiciary new deputy administrative director rede la mo odoloban tirigel kukora judiciary's leadership dirakal mo direct igel dadung day to day operations tir dirakal improve aguk administrative functions sa judiciary gid ngalmis hasintay doong ngania bachelor degree ngira business administration mlara skura California State University dirakal malbatoga various leadership positions sa plan ngaringi rabek padenge laudio ra government congratulations again to Miss Hasinta Idoong makada congratulate ra Miss Hasinta Idoong ikuk mira dirakal tra mal Meang el Chais
diri kal mahal swadal congratulate ng kay kita kot ngalgela balur Palau nglela Chason na arurang nga first tirigel kot tirigel ngal karbelal nga skura kaltok tang ra Cuba mlatwo bada nga tilo bada sa Latin America School of Medicine nga balura Cuba nga tirigel ten ngal karbelal nga skura Cuba ra ilam latuab namang wal mate la nanerti ngarangi ngel imong tartiren klela terapkul ngiraingas ang kaya ongerul amo ongerul graduate teleng expected mo graduate ra July 2019 ra tial meral mera kamo ilal ra mang congratulations al mura tial meral mera kamo congratulations al mura trip kul ngiraingas 2019 ra July ang moto amal mo to ka other belal toktang I say direk qataram yang al isol qaliling malbto karang al galbela wal lato badal mo ngi mal mo successful and return home direk al high school magada direk kana mo ulto badar our ambassadors youth ambassadors salom terablu belan mura kakaraw salbalu mang amal mayang al isam langi trigel 5 al ngal gara PMA al direk al milngil tal wal gora youth ambassador ablu belan losob ilmo rasyabal trainer sel dadung high school student summit taygi da tamlong emsu bay galbaq padangel awaysel السبب هذا البريبير جرى لا disaster direk al magana da protector ad sel dub agara yoreng ngaragal sab edar mulol ngasew matiragi dal tay mangal gangaringi qadimo mas unclear lumal gira dal qora recognizer tir ngani Mr. Zachary Whips Miss Aileen Flowers Miss Modet Surang Miss Ngalmau Paloy ma Miss Masi ngira Molaw maldi soma mal almarang asulit tiragi dal ngal galguk no sab ilmo trainer tal summit return and merbela galguk ola ba guk PS al ideas and new knowledge al gira like the natural disasters. Congratulations al mortiril ay gidal ngal gal nosab ilchon te gidal summit te gaduk ngara to ra school mera tara gura Meang el Chais mang tia mal Meang el Chais al mergida other belawe alay nang ledra para la oil mga adultirak ra arala oil ra belul adeng waya blil 74 dala tal dromukang 1 barrel ra crude oil mle drapel mo $54 mang wayal lui elbasen tel mlerio 20% reduction mang kada kurang arse kuk kura malas melo makaringi ma kuk rala ben kirkita other belaw ra PUC makadol tirak la ay sing 34 cents per kilowatt arala den kirkita other belaw dong kadaringi 21 cents arala den ki arala oil 13 cents sa cell operational cost el mulme kut makli ngwaden kilmura hablim ndit kay gidel drapra arala oil kada kura waya do mdasul waseng la kuk meriowa arala den kirgidel amo drapra 3.8 cents kura di ukta panya drengira kuk cell drapper cell kuk 21 cents ra arala oil molda karse gidel operational costing la kuk telgibel meriowa arala den kirgidem kada kor orang arse malmol malo mesra arala oil ra pelula mal Meang el Chais megida other belaw leng direk al malungi la rongot sel guk telgibel meriowa arala dengi direk al guk tara ais direk al gora ulaklat kal murar adrab lilyo at al maral me el ongeru luriyor el December 4 ingya moringi sel 13 the general election na blurablilyo ya do mes nganyar terul candidates ngangingal el governor el altam el governor temismul madirek al candidate Jackson ngiraingas agimal di wish tigal terul candidates good luck reminder mo gamer adablilyo la mo besel mo stop para polling place casta votes are mu o ay sige dal di katar gidal secure bulura lilyo gabal bio maklat kartire kada ngar sige di mira sel lulubong el Meang el Chais lo sab edel ngura mira el alqab singi ma sel el bulul other rogira celebrate el International Day of Persons with Disabilities December 3
Mang doltirak ra Asia Presidenta direl notabdia Presidential Proclamation number 18-252 el direl rulli dar other belau magada mangulat kay gidal International Day of Persons with Disabilities el December 3, 2018. Mang ngogi use ay am lo labong al Asia alainal no sabed al Malmera el al Sunday nga kamo of island ra next week mang model sa el rulia Meang el Chais ra tial maral mil Sunday dinga kita alainal malal muktel may mang momel mol mara Meang el Chais ra kit kom ko ila kara following week masel club tel may ay gigid ya Meang el Chais no sabed el malme mal happy holidays el morar other belau kada kuradi close el wase nol tirak la report ra IMF yang malagol wase tial maral mera ke alainal fiscal year 2019 ya ke sara pelurpelawa mo o increase by 2% dire ka losisi report yang malagol wase huk fiscal year 2020 yang increase ke saya economy ra pelurpelawa mo kurora 2.5% malubeng 2.5 kurak telgibel ngoriak la karura pelurpelaw manglab telgibel kurasab edel momal aswara increase mang kada malo deng ra malungil happy holidays el morar other belaw mal optimistic el gire la amral mail raka 2019 ma igida Meang el Chais ya ay samral alainam selguk amral mail el Sunday kimluk tel melo labab eset tial mul meseringia Meang el Chais TMC channel 8